Anjing, orai. Orai dulu. Mana? Kali-kali kita mudah kan orai. Mana? Ih. Goblok si Rere tahu orai mana tuh orai? Halo guys, ini Mang Yudi Saka habis konten dari kotoran dan karena mah kotor-kotoran. Siap guys. Salam. Aing teh kadang-kadang kok kocok bieu. Ah anjing. Ayo jangan tengok gue balik motor aing. Anjing, aduh. Naon atuh? Hongko. Jual untuna. Aya pungkan gua aing ke motor.